omwanya gwa Kyamanengero muri Mutukura Rugarama n'omwanya gw'enshozi aho ebyo kushoma tubakubitwara nk'ekintu kikuru ekiretire Father Simon asimo kuhika omwanya ogu aizoba ryo kuhumuruka okubahugura abantu bamukura mukunde ekigambo kibakweta obwegyese obuki mukunde kandi mubuhagire kuba umuringo gumwe gwo kutungura ekicweka gwo kutungura ihanga no kwejumbira mu byaki mu byo bwegese abazire bakwatanisana n'abana barebirweho barukushomba amatafari okombeka akashomero omwanya ogu okumaraho obutashoma kandi abeji enshoberwa bahirwera n'ebyo kukozesa ebirimu ebitabo za seti n'amakaramu okwenda ngo bahumurike mwene kwabiro utine byo kurya yokuba no kwaho no bihire cyakuzeki kasi batwabona kanda ko kuzankanya bonka hati nyenda kubagambira ebitare nko kumware mwena mutabini hati kasi batwaho nakahanda ko kuzomushaho akahanda ko kuzombanka urumushaho turebe inecuru muninga wari hati inecuru mo beno mambu wao ubwo mwanya twine uburemezi buhango ombito kwatirine no bwegese icyo kubanza tutwire tinishomero serzi shatwezi icya kabiri abishiki bitu tubarukushoma kurungi kandi nabana mbakererwa kumurika abo kubura ebikwato byo kuzahishomera kandi kanoni akwatanise na Professor Ephraim Kamuntu owahira umuganda muhango amatafari emtware ibiri no kurengaho omukutwera okwombeka ishomero ry'abejaba ishomero ryo rumwe ryambekiro munyambabazi Kanoni Charles aine nuwe yatireho oburyo okureba ngo yabaho bwanyuma okureba ngo ebyo bwegese omwanya ogu byarema Gashaka Sheikh Abdul Latif